«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Жена. Катын. Оставил жену. Катынын калдырган. Оставил жену. Катынын калдырган. В Башкирии водитель покинул место ДТП, оставив там свою жену. Башкортостанда автомобиль йөртүче юлда булган хәл вакыйганан һуң түнкәрелгән автомобиль эчендә үз катынын калдырып каскан. В Башкирии водитель покинул место ДТП, оставив там свою жену. Башкортостанда автомобиль йөртүче юлда булган хәл вакыйганан һуң түнкәрелгән автомобиль эчендә үз катынын калдырып каскан. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».